mali itu ya tuh. Tuh lah cek FI. Ada malah online. Sabar tuh sabar sabar baiknya. HP langit deh kayak rezeki di meureun deui meuli deui. Dai dia ngajak tengah radik beulin ya. Dia makanya apalagi aing atuh Ima meureun nya teh kebenaran bae. Kalinya meureun dia mau HP kitu lah nya kabitan maling, Pak. Mana ya bodrek nyarariet ya sirah ja parang sakamari geus meser ya bodrek. Saha nyandak bodreknya. Saha tanu cerik dah. Bisa teh belajar cerik ebe. Nahan bin saya tanu cerik. Su Pak. Kunaon? Bulin mah jeung kami tadi aju anu eta nu maling apena? HP Sueb. Di mana? Itu di Lande. Geus ulah cerik bae bodrek maka mana Bodrek dia buka HP leugit bodrek Mama bodrek perlu mah rariet sirah kieu. Bodrek leungit bodrek mah murah HP nu mahal. Perlu tamah HP mama nu penting mah bodrek. Meuli ke bodrek salosin buru lah. Boro-boro salosin hoyang meser 2 ge hararese. Kamu sudah ngomong bae mangke digantian hong ke digantian ayo. Atuh Aku HP leungit Ayo istirahat ya. Waalaikumsalam. Salam. Mana sih Sueb? HP na teh kan lagi. Oh, ngit. Tadi teh iya lain apa? Teh. Eta lah. Oh iya doain paling kuda HP-nya. Oh, bolong anjing dia meureun tadi. Ya iya HP emas. Oh guys, main kuda kisin ayo. Goreng kudaria. Geus mama geus aya bodrek mah rek ka dapur rek masak. Tenaga HP dia mah. Goreng HP 11 Pro. Eta mah lamun dipoto lain mah kasep kalau nama gorengnya. Oh, dasar banget yang goreng kieu. Dengan gorengan dia mah. Kating. Nah, yang dipoto nage. Asa ini yuk. Tuh, tuh di tuh. Serangin dan tuh dia. Sengit tadi ya. Tapi enggak kata HP dia ku bodrek. Atau tadinya apa nastimu deui. Kayak mau lagi begitu nya. Jujur bae kami mah. Iya. Kita tidak pernah gengsi sih buat ke Jakarta dari yang Ngomong ba tuh HP ecek-ecek. Oh iya, ulah dah. HP aing gengsi kumata. Eta moto aing ge dasar aing goreng ki foto. Atuh rameong enggak di dia. udah sering gorengnya. Oh, udah kasep banget. Bisa bae boy. Ya ente mau sok pas ya gitu. Kuaris burit beringan burit yuk. Din. Siman. Ayo baeng mah. Oke sampur bae kali nya. Ayo. Aing mandi heula ya. Jadi kieu awak ya meni kieu. Aing mandi teman di sarua ya sih. Meni kesangan aing disuruh lompatan. Aing mandi dulu ya, gitu burit mah. Oh, enak mandi ya. Enak mandi ya. Oh. Jadak Oke sampur bae ya. Heeh, yang sampun. Lain tadi ngomong-ngomong nu tanya HP. Atuh. Oke mah ulah nipu gitu nya. Jujur bae. Nun ya. Aing mandi lah ya. Orang kami mandi lah. Baik ya, mandi. Ada. Udah. Beh. Mau enak yang kiba ya. Kudu ngin topeng, bisa kanyawan doang yang main nyokotan baju batur bae. Ngin topeng. Kudu ngin aja. Ngin lah neng lah. Ore mus aya bahan aing yo. Bedog. Sekut. Gaji. Kampak. Sreget. Palu yo. Gunting besi. Orek ateng ya. Kamat. Weh. Gak ada lampang dong profesor wae mah. Nah nangin di dia, kudu di dia ya.
lah, angges. Wih, bagus tuh pengen nih, jajal ini. Gak ganteng ya? Mana topeng kia? Oh kaca deh ini mah. Segala murah lah, yang penting udah kanyawan. Wow. Bagus sih topengnya. Pajang ya kuenya. Pajang enak, sangges. Kita mandi lalai. Dengan murid bising ditunggang barudak ya. Ada yang bising. Aduh, baik. Gue kasih mandi mah ya. Halo. Halo. Mana sinyal? Mana ya? Lain. Soalnya yang tulisannya ore dia mah kunci motor aku main. Gara-gara tadi itu ya kan bodrek. Tuh kunci motor nah tribikin deh. Tuh burung, mas terjadi baik. Tuh dia mudek. Ayo di dia gerobak. Dorong punya sorangan ngomong. Ingat semua ingat. Terjadi be ya. Guys. Aing sih yuk. Jadi deh. Bila ini mandi ongkoh. Arte maju ke main emang si ganteng kieu. Aduh, aing. Berapa ya? Aing sengen sebaik mah pusing. Itu ulah melek. Sebada. Kebodek salosin buru lah. Baru-baru salosin 2 geta leungit mana serem. Sereng banget ya. Serangan itu paruh gue dia. Ini cewek. Ini cewek tanggung hebat.